mame ena ya juada kajagum yena ya tra kwanya we so yenye romantic kra akwanya we wuta obi obetra so bia no like nani abre wani mre ya woma enti me pa cho bom mame na me hwa wani eden pa John awie achewe de boko nyamboko yanko so misia brante ino ne meko share sister humanim ensi si utrase hwemanim ne yeni nkomo no misia brante ino de meko share enkurase ni ekoye koko de no ache no de me betena ai abusu afie and me buy makuma ne sole oni me ntokwasa ama Akoma FM 87.9 Kumasi be manechi ma be mane yese yeshia kan asem no ma be mane yese oni me ntena bi o ma ne kodu o mo hina ni ma o mo hina yese oni me ntena na nkwala ni nti ni enhwe nkwala na osida sa na wa fampena di o mo hina ni kan ye nyina wa nti o ye be fie o mo hina ni frɛ na still no beke kono ye na adechin ye me ma me kura fie kuro mo ba me kan asem se wo so nti ndi adechin na ma me ko ya de dada ya tete wa na o ma miska sem ko ha se ne me fie wa ma o ba ne hu se me ne be ma ne jai na watumi abehye awale Akoma FM 87.9 Kumasi me hwa be ma nso me ne na ya japade be bia na me fira me kokoshe me ko me kuro ma madam fofo am ne om sisi so nya obi akọ nanim me hwa na se be ma nso ma magi bibia mfi ne ho na chese obu me kwase me de ne bai wa nkwaji bibia ye bibi me ma le kro na me pese o de me de ma me e na me ne san age plot no ada me ko ne bla so abaji scan 10 million di say scan be be scan fire ni nyina pese me hu oni ne ye koko san ne ye enu to plot me ba cha okay the last me ko na me ko ka che ne bla so ye ja wale ndi plot na ne bla so abaji scan 10 million abaji Akoma FM 87.9 Kumasi okofa togo okofa togo bankana me ba cha okofa ni o ma otogo e de ba beton di me pese na ho de ye wasembe then ye scan no de ma oba no kokofa ye isi de na hu se scan no a wan na ka kire on se scan no na wode ama oba no a wode ekotogo kwanso uni mo oba no e ba cha ushi na before uni mo adwuma oba no ye me ba cha oba one ne ba be ye galamse nti oni oba ne be ye galamse nti how will you know so oba no ankasa sika mpo e bia be man hia oba no no okodi togo kwanso dada Akoma FM 87.9 Kumasi Joan President no say bia no ba ne kra ne dwetira no okọ ne kwan so dada enye me scan na no de ma no de ko wan ka kiro woni na tren woni be men atren fie sen kwadwopoku 14 years macha 14 years wanya me ho ade adenti no ma na anya ho ade me papa mo ka so wo mra wonko papa ka so mra me on fa me on mra me ho ade wonko onko one wo tra ye no one wo twempere nyasan ansa na wo papa mo ma ne pressure se kwadwopoku ye ba no nya asase de o onya asase de ye japade ye treasure ye cherish no nti no ba ye no ho ade mo tra di sense o ma ne pressure no se papa mo de bia no mo de pressure ma no di me kura me ko e kuro ma no mo di matam se me na me kuro me ho ade di entia di entiro mo du atam se wo na wo ma ba ma ne me ye ho ade omo se me kan bibi kira be ma na no be ba be me ho ade be ma me ne te maka o kan sen na aka no omra omi enko no go hu mabusua na papa kura so onye o kasi ndi kakra bi ade bebe bia o be so me no be ye me ho ade o kan sem be na ya be ma ne kai ne ho ano be ma na o ya o se woni sika na wa woni ne tie na wo sika o hwa no wo sika o do be ye ho ade ba kakra na o de be ye me ho ade de na obenya nti di enti na no wanya ye me ho because you say hwan ko mprantwe da na ware Akoma FM 87.9 Kumasi ese nyansa ne ko mprantwe da na ware so ti ase oba papa okọ mprantwe a da na ware di enti na wo be hye be ma no opel wasi Joan mepel me ne wa na etira me ne wo na ewo me ma na onkoye wo ho ade me nti ase Joan bone so sen kwa no so onko die na wo ye because onko ko ye me ho na papa kura so onye me bela mu nyina se ka kura obe nyina me bela mbodi omo ye sa akunda se ka akura omo kura mbo omo ye sen ko omo nye tinka omo la na omo hu abusua ne kakra bia
nyoni sika na be yo mo bibi ntingo ono mla na o me ho abusu kakra bi ono de be bia Akoma FM na wonya oba pama no anase na wo ye nemu nkwase abu amema bi adibu mani bi na na odi bu wo na wonya oba pama no me de me ne tia o se me ye bia na me ye ma na me nim de ne adwan na wo ni tiri wan complain usuban bi asese suban we nti no me se wonya ye a me nyo ho ade dra be ma bi kura tumi kasenka me de be ye ho ade nka me be kwa koto aponche aye no no maka ne sa ye nti na ono ka me okofa empra de a na me ne empra ne konfi bisa me se metene kura se ma me meble ma obi ma medi de okofa empra de ne na me ne empra ne ko de me ntokwa me ko nyina me ko bi na okofa oba na me ne oba ne ko apa ma pa no ba cha Akoma one ne trend siasa wo se asakwa we sabi so me ne nye me ba panyini na kama che no o che ne so opo wo me ne ta me ne me nye me ba panyini me ko ye kuro mba de ne ko ameda na me nchen okoda wo ba nchen e be ka kire me o ya dan wo free yin kwa no okoda ba nchen me free ye kuro mu ko e ho ne ba bi o wo no de ne ko ameda da mu de obi na be frɛ me sa de ne ko amede ge ne ko kokon yi wo kuro ba ko so o ko ne hye obi na finansem no awi a oba wono hu ta na odwane de ne bra kwa na be pata santo kwa no sa santo kwa me ne ko oba nti one ne tan fie sen me ba cho one ne tan fie sen 14 years ayi e ma pani na chi no utumi tan 14 years ya ma dwen sa me wale ne ma hwe me ma ade be me wo so nkoye ho ade so anya ho ade na wade be wote wa no akofa ba afoforo no aye ne ho ade na adasisi wo hu bi da se be ma bi no oba bi atena che ebia 14 years no akwa oba ba na wotwemienu ubehunu anu akoye oba ne ho ade no onye 14 years ho ade wonte bi da enti atwade se nkwa no waboro je madodo a woni wo mabo atwade pa e wo kwadwe pokun kire me bubodi kire me ma de wa fa be 5 ba ko din de sen ba ko no ye galamse on de na me se da nim ni Akoma FM 87.9 Kumasi ina de otoso mi ensa otoso mi ensa ne fe ne parts de otoso 9 de otoso 9 so na me se da nim ni din sa de otoso num me bubo register no de oto meje because wo bo hwede pa meje mani ina din ba bisa no se be ma dan nkwa wo be ma no ye de an ye ma bebrebe na che kura na me ba anwan kwanta na me ba ya no ho no ne ye adwuma ba ni tu me kan chem se ma ma sa ma me papa ye makoka kura ma papa bo masum oh yeah tu me kan iska ma ba me jan kura na mbo afu me ba no kura wo school mo ye se tam e be sha ase kura ngem frɛ no ya oba no din fie se you tu me so papa 87.9 Kumasi yes obewe ss next year di ntira na wakuma na wako unwa de di ntira na wakuma na wako makuma de me na oye panim di buo man se makuma on kwa na me de mba panyin no ato nti ya dan ende na mpa cho ende na menim ti 14 years be ma na anyo ho ade ba cho de ene waja wo o se konsansa sa na se na wo pe na ati o ti ho 14 years na wo pe ende na me pese ja me menti na me pe na chire we na ba ye na ma ene bo ye kan ya se wo so mpre na me so mpre de ame so me no na se ye dan na akofa be ma Joanne enu na dia wari ja ye ne nyina bo be mai ai oba ye ne kasa ye wan kasa bia Joanne enkwan ye de wanka o Joanne nim ne masi wanka o Joanne bia ne ho ba bi nkoyie onyankan de sa fe na wo beyi ho apie dia so ti ase onyankan bibia anase bia wuntumi enye we de wo sa we ye wompem eni but enti no die enti pot enti na wo de kofa be ma ye kire ba jo be ma ni de na ndim de me call Bible na sofo ni se manim begua na me je de nim se there be kasa no maninsi ukọ de me call Bible na sofo ni se manim begua na me na minim se Akoma FM 87.9 Bible do se nkwa na akwa sofo do se na ka che se nguasie bi e ba wa akwam na hwe ho ye Joan me ye bedi ibronya bia na me kom me ta kom Bible ti sofo no se de anim nguasie na na e ba me ba che nde wanka ye yi kira ne ya se no sofo yi kira wo wa mo mpa ya nguso because ye yi kira ne ya se no so they say to bomb paye Awurade me so anim nguasie ye be yi free ho wa mo mpa wa nya nkom kire me ba che ma nya kom e na wo to ha ma anim nguasie ne bank kakra de be so mu se ku a Joan e bia na wa na wo pe wa de ayo dada ba jo me ne try kura me nya bi da obi se me pa kwa na ba bo na mane Akoma FM 87.9 Kumasi last week asema wo kan ye ene ne wo kan e fa kwan a enam so ma wo kofa na chi no e ye different me yanka asem nkyerɛ me yo yanka
wo say wo ne be ma ne tie no 14 years wa anya ho ade enu na ma wo fa na chi me pa cho wo aka enyem na ka so 14 years wa anya me ho ade na de anya ho ade na de ma me de ko fa na ma de ko me yesa ne bia obeya me ho ade ya ma ne bla akra ka kire nse se no ye ko hia ye no ma ne bla wo hene ne ye se no nti na makoye na se onya me Akoma FM 87.9 Kumasi angonko ye me ho ade na oba wo pese be ma ye ho ade a wo fa na chi oba wo pese be ma ye ho ade agye se wo fa na chi ansa be ma no wa ye ho ade na sa onya ho ade tina ko fa na chi me pa cho sa be ma no wo ko fa no oye ho ade ana me ba cho le be ono so tata na ma me ne ni jai asem be na sa be ma ne katu wutirimu a wo ne se be ma we de me ne no etena obabua me a chen kwadwopoku Akoma FM 87.9 Kumasi na ne nako me ba cho le be no wajai wo hwe ba cho le be no wo hwe kama no wo ne wo na wo ne wo na one wo na menkoi winyi ma no menkoi me ba cho no nta ma anwan kwanta ho no afa ga ni nti no nta ma ho nti na ba bi keka na wonya bi abedi because wo kase wonya ho ade nti na okokọ fa no de amenti ase bi ko ba ko no ene nka wo so wo twen ma ba ko no ye ho ade nyina wie ansa na wo bebie mama na wabie mama no Akoma FM 87.9 Kumasi ahonde ana no be ma ne kura de mu odu che akwadwopoku ba cho le me no nta ma ho no mo no fa ga ndi no nta ma anwan kwanta ho be ma no fa na nwan kwanta wa me ba cho le be me ma dodo se na fa ye me ba cho na me fa no ba ko pe me ba cho yes me ma ndo so me ba cho bo wa ka won se mi ye me kuro nka no kuro ka won se mi ye Joan ke ka won se mi ye me ba cho bo wa Kwadwopoku mu ha Kwadwo Naam. Hey! There be Kwadwo penal de evim na tiko. Kwadwo! Madam. Nya me hu wo ni wudi. 87.9 Kumasi Madam. Wo ra ho ho. Ora. Ma me hu ade ko nti a ra ho na me ni wo nsu mom. Mo ma handkerchief. Madam, nsem de me ora ho bebre ene na tia me tia so me ora asa ho mo. Adai. Na ade ba kwa manage ni se me ba wa wie school na wa pass. Wonya 9 ones. Oh. Ene na mama lo chichire ka. Ene na mo awra chichire